Cerita emo lain kalaben nampil laki situng laki bini senyaman jiah Sophie ben Ali. Ben ternyata Sophie Ria seorang wanita karir sealakoh neng kantoran. Ben kebeneran neng arejia Sophie tepang meeting. Sedengan Ali ajia teti guru neng salah situngah SMA. Teti guru sejarah. Akatia keluarga selain ebek to malam Ali ben Sofi juk toju nang tenang sambil niku rekaman bektoh amantan Edina kena Sofi langsung bernostalgia ben kerong de masa-masa aja. Bahkan Edina Sofi langsung minta Ali kangkui amain piano pole amar ke cek keronga. Akhirnya Ali pun langsung amain piano. Singkat cerita, egedekung Ali ben Sofi langsung entar dek situng Roma amarke ternyata Sofi ben Ali ria cek terona keangkui meleh Roma anyar. Tapi kita bedeh pesenah detining arejia coma nyurve melolong. Ben saampona mare nyurve Roma, Ali pun langsung mangkat dek sekolahan keangkui ngajer. Ben tiba-tiba Ali etegor ben salah situngah murid amar ke beri Ali ria tak masuk. Edina Ali ngucap tang bagian kan cuma 2 kali seminggu. Akhirnya murid pun ajawa beni pak begina kakek seminggu Arya 3 kali. Edina kena Ali kebingungan. Bahkan neng situng are Sofi tiba-tiba negor Ali amarke neng are minggu Ali jiah mangkete alako padahal neng are minggu jia libur. Ali pun tak pertaja ben langsung ngecek HP nah ben bener ternyata neng are jiah are minggu. Ben ternyata neng are jia kiah ajia are ulang tahun Sofi. Sofi pun ngebele de Ali bahwa cek klopain deki malam beda acara makan bersama keangkui araya aki ulang tahun Sofi. Tapi tiba-tiba Sofi telepon ben ebose keangkui abahas masalah kelakuan. Ali pun langsung ngateraki Sofi. Edina Sofi pun mekengak pole cengak cek klopain deki malam. Sampun Ali mulai, Sofi pun langsung masuk de kafe ben atemu ben ebos nyaman Roni. Ben ternyata Roni ria tak abahase masalah kelakuan. Beli abahase tentang ulang tahun Sofi. Neng areji ya abose sengaja ngundang Sofi keangkui arayaki ulang tahun Sofi. Usut punya usut ternyata Roni ria lebur de Sofi. Singkat cerita, hebek to malam Sofi pun langsung entar de Roman ring tuana keangkui makan bersama arayaki ulang tahuna. Mang Sofi pun atanya Ali bededimah minta gelem dateng. Akhirnya Sofi pun nelpon Ali tapi sayang tak gelem angka. Saampona de Pak Roman tibi, Sofi pun langsung ngamuk de Ali amar ke Ali ria tak hadir. Ali pun aseporah ben ngucap bahwa engko eklopain. Mun lakar ke ngeklopain arapeng kok nelpon mi tak angka. Ali pun kebingungan amar ke ternyata HP nah tak temu berdedima. Akhirnya perdebatan pun kadetian antara nah Ali ben Sofi. Ben tiba-tiba ketika Sofi riah muka kulkas ternyata HP na Ali jiah bedeh dalam kulkas. Bisa klopain bedalam kulkas payah. Singkat cerita, kedekung ebek to Ali tepang ngacer, tiba-tiba Ali panggil ben kepala sekolah. Ternyata neng arejiah Ali pecat dari kelakona. Ali pun protes amar ke apa engko mi pecat. Edina jelasaki bahwa Ali ria sekut tak masuk. Beni cuma sekalian 2 kali tapi sekut tak ngacer. Akhirnya neng arejiah Ali pecat. Sedengan kenangan lain, Sofi tepang yangkat dadi manajer ben Roni. Edina kena Sofi pun cek senenga amarga yangkat dadi manajer. Akhirnya kangkui arayaki jia, Sofi ben Roni pun langsung entar de kafe kangkui makan bersama. Edina Sofi pun asa kelangkong de Roni amarga yangkat dadi manajer. Ketika Sofi mulai benda Pak Romana, Sofi pun langsung ngebele de Ali bahwa engkau yangkat dadi manajer, tanggaji tantonah lebih raja. Arya bisa meleh Roma anyar. Tapi Dina Ali tak seneng sama sekali. Akhirnya Sofi tanya arapa kakek mi tak seneng. Mi tak seneng engkau yangkat dadi manajer. Ali pun ajawab bahwa engkau pecat dari sekolahan. Saampona letao bahwa Ali pecat, akhirnya kedekuung Sofi pun langsung entar de kancana anyama Asan ria andi bisnis kuade. Edina Sofi pun metorok lake namun beda kelakuan nyare tang lake bayi, setia tang lake tepang nganggur.
Singkat cerita, nang situng malam ebekto mulai alako edina Sofi te dentian Ali amarga Ali ternyata tak nguniin. Akhirnya tiba-tiba Roni pun dateng ben metaber keangkui ngateragi Sofi de romana. Sofi sempet tak gelem tapi amarga ojen cek drese akhirnya Sofi nuro. Ben ternyata Ajia tak langsung mulai ke romana beli ki iacek entar de situng cafe. Edina antar Roni ben Sofi sajen semak para yom sioma tapi dina Sofi ki kuat imana. Akhirnya sampun mulai bende pa eromana Sofi pun langsung metedung. Edina kena Ali pun langsung ngajak akan dede Sofi tapi Sofi lepegel amarga Ali ria tak entar nguniin. Kadekung ebekto Ali aleng-leng kangkui nyari kelakuan tiba-tiba Ali ecet benasan amarga deki sore bedeh kelakuan. Sedengan kantor Edina kena ternyata Roni Ria leah de Singapura. Ben Roni pun ngajak Sofi keangkui ngale de Singapura. Setentu namun alako neng Singapura ajia gejinah lebih raja. Ben ebekto malam tiba-tiba Asan langsung akhir kikir sambil nelpon Sofi amarga ternyata Ali tak dateng. Padahal mari chat tapi tak dateng kia. Akhirnya tak ada orang se masih ngakuade. Sofi pun pegel kia ben langsung mulai langsung akhikiran de Ali. Edina Ali pun langsung asepora ben ngucak de Sofi bahwa engkau keng kelopain. Bisa kelopain padahal mari peke ngak gele. Akhir kena Sofi pun langsung ngamuk ternyata neng malam jia Ali tepang bu mabuan sampai-sampai Bu Tolajia langsung besakapi. Sofi pun langsung ngancam Ali bahwa mun kakek deyeto tak gelem alako engkau mangker bayi entar de Singapura bentang bos. Kadekung ebekto Ali ketedung Ali pun langsung tekerjet amarga ternyata Sofi latade sampun ngetela de lemari nah kelampinah latade kapi. Akhir Ali pun tuli-tuli toron de lantai situng. Ternyata neng arejia Sofi ampun siap-siap keangkui mangkateh de Singapura. Edina kena Sofi pun minta telag de Ali. Amarga Ali ria tak gelem alako lebur bu mabuen. Tapi Edina Ali tak gelem cerai ben Sofi. Tapi ledema pole Sofi lah kadung kecewa, kadung leso, akhirnya Sofi pun mangkat kia. Mangkat de Singapura ben ebose alias ben Roni. Sedangkan dina Ali ngis tenangis kena amarga etinaki ben Sofi. Singkat cerita, ampun oleh 5 tahun Sofi odi ning Singapura. Edina Sofi sajen sukses sajen ratin. Ben ternyata Sofi juga car pacaran ben Roni. Beni kun cuma alaku bareng tapi car pacaran. Sofi pun cek senengah bisa odi ning Singapura. Amarga ternyata lalambe Sofi ria cek teronah bisa odi ning Singapura. Tapi lambe tero bareng ben Ali beni ben Roni. Tapi meskipun odi mewah, odi bunga, Edina Sofi berdesitung hal seagabayan Sofi riah ngamuk melolong. Amarga ternyata Roni ria saben arena selalu abahas tentang masalah kelakuan. Sampai-sampai neng situng are ketika are libur, tai nyantai beniking abahas tentang liburan, beli abahas tentang kelakuan kia. Sofi pun sajen jenuh de Roni. Bahkan Sofi pun langsung kerong de Ali sampai-sampai Sofi ria muka HP nah ben aceling foto-foto kenangan ben Ali. Akhirnya karena lepara dan pasa, akhirnya Sofi pun mudik ben Roni. Edina sampun ledepa, Sofi langsung ngajak keluargana keangkui makan bersama amarga 5 tahun tak atemung. Edina beda emak ben aleng Sofi cukenan beda Asan. Beneng malam jia ternyata Roni aniat keangkui alamar Sofi. Tapi sayang ketika Roni alamar Sofi, Edina Sofi tak bisa nerima, tak yakin kocang kena. Padahal car pacaran ampun oleh 5 tahun, tapi tak ajamin lamaran bisa terima. Sofi pun langsung nyingke dari kafe jia. Situng are bekto Sofi entar de apotik tiba-tiba Sofi ketemun ben aleng Ali. Akhir Sofi pun langsung cek amain ke romana. Saampona de pae romana, Sofi pun langsung temuni ben emang Ali alias bekas metuana. Edina kena emang Ali ria pakun pelag de Sofi. Bahkan nyuruh Sofi keangkui entar de Ali. Ben ternyata Ali bedeh dalam kebedean sake. Edina Ali riah elang ingat dan tretan.
Sophie pun terkejut seampun tahu bahwa Ali hilang ingatan. Ali tak ingat sama sekali de Sophie. Bahkan ketika Sophie berusaha mengingat bahwa engkau Riah mantan bidina, Ali pakun tak ingat kia. Akhirnya Sophie pun ceritain ben aleng Ali, terutama dalam masalah penyakit Ria. Ternyata ampun bede pelambe mulai dari Ali ki apolongah ben Sophie. Sampai-sampai ketika Ali alakuah neng hari Minggu ajua pertanda beni keng kelopain sabiasa aja gejala awal dari hilang ingatan. Sampai-sampai masalah Ali saya pecat dari kelakuan aja markejiki teretan. Sampai tepang tak dateng ala kode asan aja pada amarga gejala awal dari hilang ingatan. Sophie pun sajen kasta amarga tak sadar pelambe bahwa lakena sesekut kelopain ajua beni masalah sabiasa tapi gejala awal dari masalah penyakit hilang ingatan. Sampai-sampai Sophie Ria atanya dek dokter Ali dek remah mun eke bade luar negeri pe bisa beres kia. Tapi cang dokterah pakun tak kira beres. Cuma keajaiban se bisa beberes Ali. Akhirnya Sophie ngebele de emang bahwa Sophie tak abeliah de Singapura. Sophie tero arabe te Ali kangkui nepus de satu jenah kesalahan se kelakoh ben Sophie. Akhir kena Sophie pun arabe de Ali meskipun edina Ali pakun tak enga Sophie resapah. Sampai-sampai Sophie sotok de tembok ben Ali amar ke Ali re tak gelem pandiin ben Sophie. Tapi Sophie pakun sabar kangkui arabetin Ali sampai-sampai ketika itu lengah eke patah kitretan. Bahkan Sophie Ria sempat nyuruh Ali keangkui amain piano meskipun Ali Ria tak bisa amain pole de piano Ria tapi Sophie pakun nyuruh supaya manter-manter Ali Ria bisa engak pole. Saking sabar Sophie alatinan de Ali edina Ali saben arena ampun bisa neremah de keberadaan Sophie meskipun Ali Ria kita enga sapa Sophie Ria. Sampai neng situng are akhirnya Sophie ben Ali pun akad nikah pole. Sampun akad nikah jia Sophie nyambi Ali de kenangan selambe toman taren Sophie ben cukenan ben Ali. Kala ben tocuan siapa tahu Ali bisa engak pole de masa lalu na Ali. Bahkan Sophie pun ngacek de kenangan di malambe Sophie ben Ali jia amantan neng kenangan jia. Edina kena bahkan saking terona Ali ria beres Sophie metauh de serlong bekto serlo sayangkui ketika amantan. Tapi percuma edina Ali pakun tak engak kia tapi Sophie pakun sabar keangkui alatinan de Ali. Situng are ketika Sophie ketedung Sophie tekercet amar ke Ali ampun tade neng ketedungah tapi tiba-tiba Sophie ngiding situng munyenah piano ternyata ajiah Ali tepang amain piano ben se kemain aja lagu se padet bi lambe tepang Sophie ben Ali Ria amantan se artena Ali Ria bisa engak de lagu-lagu selambe kemain bahkan bisa amain piano pole. Sophie pun cek senengah meskipun tak 100% pulih tak 100% beres tapi Ali Ria bede kemajuan dalam masalah hilang ingatena ben akhirat retan film pun tamat.